Assalamualaikum soibku. Ketemu lagi di channelnya Riri. Hari ini aku mau baca surat At-Takasur. At-Takasur terdiri dari 8 ayat, diturunkan di kota Mekah. Artinya kemewahan. Yuk kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yakin summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Shadaqallahu